nitocokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na athi wigie kunjurira maria mariko thiini ria riko ya mohoro kugacira kwa iganda ciigwa na makiriri guku bururi-ini ni umwe wa maundu maria thirikari ithiite na mbere na kuonania hinya wayo hari gutigirira ati iganda ici ni cia kurigiukira niguo gutigirira ati irio kana na makiria cukari uria urarutwo guku bururi-ini ni wakorwo ukigwa bei na ningĩ gutigirira ati mbeu njithi aingĩ ni makorwo makiona mawike kana mieke ya mawira. Riboti ino irekererio ni minista wa kigina guku thirikari-ini Njuguna Ndũgũ akiuga ati thirikari ni rari handu horu no kumanagia na Miaraho megana ni mihoko wakwa ati muthenya waku ni uragutwarithia uwega. Tariki cia umuthi ni 16 mweri-ini wa Februari na ni ndayukari kumenyithia ota uria twikuhaririirie na atakiri nganja iriho guku ni kwa Muthingi TV na ni ugakejeta Kariuki wa andu ati maabitha borithi kuma mwena wa Pokot ya ithũiro ni marake kana ni mambitie gutafania uthuthuria kurumirira mutino muru uri rahanikire itura-ini ria Kemito na ni thutha wa tumwana twiri gukua na ni thutha wa gukorwo Mari Maine Magithambira Isaac Ruto na Elias Rotich kuma itura-ini riri na aria hari aukuru wa miaka 14 marari arutwo thukuru-ini wa Muthingi wa Kadunguo na kuria marakwire Magithambira ukiri uguo maabitha borithi ni mambikite uthuthuria na ningi family ya atumwana toto ikionekana kuhutio na njira nene ni kana ni gikuo gia atumwana toto na makiria Arutwo magithi na mbere na kurutirwo mukana wa gukorwo magitafania ciiko ta ici na makiria riria marakorwo makiuma mathukuru-ini. Sio watoto pekee ndio mto huu umeweza kuua. Kuna ng'ombe zilipikana mahali pale na sikauana hapa. So tumeona hii mto imekuwa ni maafa kwetu. Serikali tuwatufanyie mbinu yoyote watusaidie jinsi tunaweza kabiliana na maafa ya hii mto. Riama family 10 kuma tauni-ini ya Hilbisi gukone kaunti-ini ya Kajiado no hathara maratara ni thutha wa mwaki munene gutunga na gukorwo makinina kana na gukona mwaki ugucungiriria o makorwo makiurwo ni indo ciao kuringana na aikaria guku ni mugite ati hathara ya mwaki uyu uramacungiririe makiri ma mbeca igeria cia kuhonokia kana igeria ria kuhonokia indo iria irakiri mwena uyu kana nyumba-ini ici ni yaringire ihige ukiri uguo aikaria tauni ino nigo magithi na mbere na kuhoya uthoho kana uteithio kuri kuma thirikari ya kaunti ya Kajiado uko makiuga ati ni raikarire gwa kahinda karaihu mbere ya gukorwo icokereirie na kumateithiriria ukorwo makihoria mwaki uyu. Chanzo ya moto huyu jirani yangu ameasha moto kwa nyumba na akafunga mlango. Na hiyo chiko ilikuwa imewaka sana. Na ni kama alikuwa amesokesha karibu na kiti. Hiyo kiti ikachukua hiyo moto yenye ilikuwa kwa jiko. Sasa moto ikalipua nyumba mzima. Kama sio wanaume wenye wamekuja kutuokoa, sisi wote tungeungua tukiwa kwa nyumba kwa sababu wengine walikuwa wamelala kama jirani yangu alikuwa amelala. Tukakuta hii kisanga imefanyika hapa ya moto. Familia 30 wanalala nje leo hawana makao. Hii moto imeleta madhara mingi sana. Na tena mwenye hii plot ameenda hasara. Hii plot ndio anategemeanga kusomesha watoto wake. Sasa mwenyewe ameenda hasara. Sasa tunahitaji msaada kutoka kwa serikali ya kaunti wakuje atusaidie na wasaidie hao wanalala nje leo na wasaidie na chakula na mattress ya kulala. Boloda amechomeka, hakuna kitu ametolewa. Boma misima angalau hakuna mtu amefariki lakini hakuna kitu ametolewa. Kila kitu, maji hakuna, serikali hakuna, msima moto hakuna. Kwa hiyo sisi anaomba serikali ya kaunti anataka msaidizi ambayo kama saa hii kama hajapata wa kijana wa kutoka kusanya mafundi ya kutoka mahali unduru yetu hakuna kitu anatokeleka Rungu. Kwa hiyo sisi anataka msaidizi kwa kaunti. Tunaomba wenyeji na uongozi watusaidie kwa sababu kama tungekuwa na gari ya usimamoto tungesaidika, lakini hatujasaidika kwa njia zozote. Hata askari tuko hapa atuoni mmoja wao, atuoni waongozi wa kila mbalimbali. Haya, tukithi na mbere ni ati arimu a thukuru wa Muthingi wa Gacatha na Kiamutugu mena gikeno gia ukunguyana ni thutha wa kuhingurirwo ceceni njeru
ya arimu aria meguteithĩrĩria ciana cia ikundi itiganĩte na makiria aria marĩ mwena ũcio. Mũikarĩri wa gĩkundi gĩkĩ no rĩũĩkaine ta Modesta Akaki nĩaugĩte ceceni ĩno nĩ ĩgũteithĩrĩria arimũ gũthiĩ na mbere na gũkorwo makĩhũyũka na magĩkuruhanio na ciana na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, akiuga atĩ arũgamĩrĩri atumia kaunti-inĩ ĩno nĩ megũteithĩrĩria na ikundi itiganĩte gũtigĩrĩra atĩ tabarĩra ĩno nĩ yakorwo ĩgĩkinyanĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rora ingĩ no mareyongerera rĩu, so currently twĩ na 5 marongithia na twĩ no mũrarucire mwana wake just the other week na tarĩo ĩnjio. Autania nĩ mahoyaga rũtha ngarigwo ngũhe ũndũ itakũhe tondũ auga kana nĩ enda gũthiĩ kuongithia karĩ mũciĩ na ucu wothe tũrĩ haha. I am of the feeling atĩ tũkũhota kũatendi irathi citũ wega gũtarĩ na disruption na no tũcokeirie this organization ngatho mũno nĩ kũpick Gachatha as a center of a pilot center na nĩ tũkwenda ku maintain a facility ĩyo tondũ nĩ wakĩona toguo ndauga arutani aitũ arĩa ingĩ rĩu nĩ meharĩirie mũno kũgĩa twana. Koguo thank you very much to Kiwota and ndĩnjũĩ tũgũthiĩ na mbere wega. Asante sana. We are here in Kirinyaga to launch lactation centers for our female teachers. This has been a cry of teachers of childbearing for years, longing to be able to think of their work plus think of their children. If you know what it means to leave your child unattended and you have walked away with her milk or his milk. But now we are providing a center for these teachers to be able to come with their children or the child is brought to school. This will not interrupt the learning because the child can be fed at break time or lunch time. Kwa majina naitwa Liz ama Madam Mutwiri hapa. We are very grateful for Kiwota to come and take our school among many other schools. Haya, tugithĩ na mbere nĩ atĩ nakĩo kĩama kĩrĩa kĩramataga iria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩrutĩte mũkana kũrĩ endia arĩa makoretwo makĩendia iria rĩrĩa rĩtakinyanĩire ikĩro. Mũikarĩri wa kĩama kĩu nĩ augĩte atĩ nĩ gũkoretwo na andũ marĩ na njama ya kũrehe iria rĩrĩ na makiuka na gũthiĩ na mbere na kwĩrĩkana atĩ nĩ mũgarũ na watho. Gukua Magithambira na kũria arĩmi matigetĩkĩre kũingĩra mũtego-inĩ wa tũrĩa nĩme tũtũ. Tukifanya msako ya ile maziwa powder milk ambao imeletwa Kenya illegal. Na sababu tunasema ni illegal ni kwamba nimesikia watu wakisema, wanasiasa wengine wakisema atio maziwa iko na makaratasi, iko na import, imelipiwa dairy permit. Nataka kusema hapa waziwazi, hakuna permit ya kuleta maziwa ya powder Kenya as we talk. Hakuna hata moja. Na sababu tumefanya hivi ni kwamba tunataka market ya maziwa ya ngamia, tunataka market ya maziwa ya ng'ombe, tunaomba market ya maziwa ya mbuzi ipate market. Tukikubalia hiyo maziwa inakuja ya pounder ya illegal, inakuja kuchukua market yetu. Serikali ya Kenya ina support development ya market huku Kenya, na ndio tunasema siku tunataka wa Kenya wakunywe maziwa yetu, sio maziwa yuko ng'ambo na kule kwingine. Kuomba wale traders na wale wengine wana facilitate hao wafanyi biashara ya illegal, tafadhali tunawaomba, let's abide by the rules and the regulations in the country, in the dairy sector. So furaha yetu kubwa sana kama watu wa Garissa na mimi kama board member yao ambaye na represent uko Kenya Dairy Board ni kuwa Kenya Dairy Board inakuja Garissa fully na tutakuwa na fully fledged office hapa in Garissa ambaye itasaidia wakulima wa maziwa Garissa yote. Of our work as Kenya Dairy Board is consumer protection. And when we go out there to do our enforcement, our inspection, we find that there are many illegal milk powders that have been imported to the country illegally. And that is an area that we are calling upon all the leaders, all the stakeholders to work very, very closely with the government so that they can be able to do their business in a very legal way, in a way that every Kenyan benefits from our farmer. Aremi a kuma mwena wa Samburu nĩ makenete na nĩ thutha wa kuoya bataraitha ya bei ya thĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩrithia ũrĩmi.
Mwikirigite wa kiama kia National Cereals and Produce Board Albihi Alawi ni ugete ati thirikari nirikete kwambika mutaratara wa gutigirira ati arimi ni makorwo magikinyirwo ni fertilizer ino ya bei ya thĩ. Ari itanya ria President William Ruto hari gutigirira ati niokeria na njira nene ukuria wa bururi no ria ugite ati ni wakoretwo ukihotoma kumanagia na wagi wa mbura gwa kahinda. Gukiri uguo ni amoritie metikire gutigirira ati ni makorwo makinyitana na thirikari hari kwamukira fertilizer ino na iria ikumateithĩrĩria gutigirira ati kimera kiao na makiria kia mwaka uyu ni giakorwo gikiambabatĩra. Mpangilio wa serikali wa kuuzia wakulima wa Samburu mbolea kwa bei rahisi. Wale wakulima ambao wako hapa tunajua Samburu sote ni watu ambao ni wafugaji. Ukulima ni jambo geni, na program kama hii ya kuleta fertilizer itawaanzisha wao kudiversify their source of livelihood, hata wafanye biashara. Na kama mtu analima na fertilizer, chakula huwa yeye anashiba yeye na mwana jirani, na nje hata kinaweza kitoke nje ya nchi. Kazi yetu hasa hapa mashinani ni kuhakikisha tumesambaza hii fertilizer kwa bei nafuu, na tunataka kufikia wakulima wengi sana. Tumeshirikiana na Wizara ya Kilimo hapa katika kaunti, waziri wa kilimo wa kaunti wa Samburu, na sasa hivi tunaendelea kusindua hata magala zingine ndani ili tuweze kufikia wakulima ambaye waweze kufikia katika gala zetu. Na mipangilio hiyo iko mbele zaidi, nafikiri kwa wiki 2 ama 3 wakulima wanaweza pata mbolea kwa njia wataenda safari ndefu, tunapunguza hiyo safari. The pillars of our governor is food security, and also as far as the bottom up program of the president is concerned, food security is also closer to his heart. And the reason why we are here today, so that at least we use the 20% of our land in Samburu to produce as much food as possible to be able to bring food to the table of all our people in Samburu County. Enyauza mbolea ni ile subsidized fertilizer, bei ya serikali shilingi 2,500. Kwa hivyo wakulima wetu pata e-vouchers, kuja kwa kituo mtahudumikiwa. Haya, na gitio kinene mwiroreri wa Mupingi TV twabe tuikirie ndugetikire guthira mitambo ni turacokereria. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianegeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endo aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bagi magoka makanjoherera muthini, makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia sasa sijui nie ndio oka tunoherero hari na muti hau, lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Waigwa firidi ya huho kamenya ni hĩndĩ twĩ ona wa Max tũgũtwara nginya iharo-inĩ atũkũmenyithia ciĩgiĩ athaki mĩthako nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kaigi gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na niĩ That Sports Girl wa Boy wa Njaũ o Juma
wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya metameta cia mathako gũkũ kwa Mũthingi TV. Nitocokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na thĩ wĩgiĩ kũnjũrĩra marĩa marĩ kũ thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩkũ ya mohoro kũgacĩra kwa iganda ciigwa na makĩria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa thirikari ĩthiĩte na mbere na kuonania hinya wayo harĩ gũtigĩrĩra atĩ iganda ici nĩ cia kũrĩgĩũkĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ irio kana na makĩria cukari ũrĩa ũrarutwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ wakorwo ũkĩgũa bei na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ nĩ makorwo makĩona mawĩke kana mĩeke ya mawĩra. Riboti ĩno ĩrekererio nĩ minista wa kĩgĩna gũkũ thirikari-inĩ Njuguna Ndegwa akiuga atĩ thirikari nĩ ĩrarĩ handũ horu no kumanagia na kũgũa rĩu kwa dola. Thirikari nĩ ĩtanyĩtwo gũkorwo rĩu ĩkĩambĩka mĩtaratara ĩtiganĩte ya gũtigĩrĩra atĩ iganda iria inonekanĩte gũkorwo atĩ nĩ ciahotoma kumanagia na wagi wa mbeca nĩ cia gũkorwo igĩũkĩra. Maya mokĩte rĩrĩ President William Ruto onanĩtie wendo wake harĩ gũtigĩrĩra atĩ iganda nyingĩ na iria ciakoretwo kana irakoretwo itekũruta wĩra nĩ ciacokereria. The revival of sugar industry and even the revival of the economy in the sugar belt will go a long way in creating resilience of the economy against external shocks and even enhancing equitable regional development. And we do believe that the picture we see today is just because of that. The reason why the people of Bungoma voted for His Excellency overwhelmingly, it's because he promised them three things. Mambo ni matatu. Ya kwanza, factory mpya kwa mashini ya Nzoia, ambapo alisema in 100 days akimaliza atatuletea nini? Factory. Jambo la pili, walipe farmers wa Nzoia madeni yao yote. Tatu, walipe wafanyikazi wa Nzoia. What do we need in Nzoia Sugar Company is a technical team. Kuje fanye kumsijui mnasema consultant sijui hata kama ni leasing indirectly. Lakini kusema ati sijui management what all these steps may grow at Nzoia Sugar Company. It was from people who the government appointed. Mambo ya Nzoia ukiuliza watu wanasema, especially nyinyi serikali, nasema management. Nani ana appoint hii management? Waziri, si ni nyinyi? Sisi sasa hivi mmetuletea board. Si ni nyinyi? Mumeappoint rafiki yangu Kotutu. Si ni nyinyi? Sasa kama kuna shida, mungekuwa mnatuambia mumefunga watu wangapi kwa maneno ya Nzoia. Other than that, hiyo ingine ni story. Arutwo matiganĩte mathiĩte na mbere na kwamũkĩrwo mathukuru-inĩ matiganĩte na makĩria arĩa marĩkirie kĩgeranio kĩao gĩa KCPE. Thukuru wa thekondarĩ wa Gĩthii nĩ ũthiĩte na mbere na kũhũrana na wagi wa bithi, makiuga atĩ arutwo matirĩ maingĩra thukuru-inĩ ĩyo na njĩra ĩrĩa kana ya njĩra igana kũigana. Mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ no rĩũĩkaine ta Vincent Omwari thiĩte rĩu na mbere na kuga atĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie ũmũ kana macũngĩrĩirie ũndũ kũhanĩka nĩ kumanagia na gũcenjia kwa mũtaratara wa gĩthomo kuma 844. Ũkĩrĩ ũguo nĩ ugĩte ona ngarama nene ya mũtũrĩre nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie aciari gũkorwo makĩremwo gũtwara ciana ciao mathukuru-inĩ ma secondary. Watoto ambao wanaingia sahi, unajua form 1 walianza kuingia wiki mbili ambayo imepita, na sahi wakiingia unaona kama wanakuja wazazi na watoto wanakuja kama wanalia, hakuna fee, hakuna pesa, wengine wanakuja hata hakuna uniform, wengine hata kiatu peke yake ndio hakuna. Sasa wewe kama principal unaona tu huyu siwezi lock yeye nje, unaingiza tu yeye. Saa zingine sisi kama walimu tumesaa kufanya mchango. Kuna kijana hapa aliingia, alikuwa anatoka Umwari Primary School
na unajua Umwari ni kama secondary school hapa. Sasa tulimfanyia huyo kijana mchango, tukanilia yeye kiatu na uniform, sasa yako darasani. So that is the challenge. Mambo ya pesa hakuna. Tena unajua sasa hii mambo ya 100% transition, unaona overage pia inakuwa. Mtu anakuja kama age yake imepita hiyo kiwango. Lakini wanaruhusu tu kwa sababu wanataka masomo. Masomo unajua hakuna mambo ya age. Kwa shule mzima sisi tuko 1471. 1471. Ni kubwa, lakini sasa lazima watoto wasome. Imeadhiri kiasi, lakini si sana kwa sababu unajua serikali inaleta pesa ya infrastructure. Sasa kila mwaka lazima tujenge ama tufanye mambo ya lockers na chairs. Kama Umwari tunasema tumebarikiwa na Mungu kwa sababu performance for the last 2 years imekuwa mzuri kabisa. Hatuwezi sema ni mbaya kwa sababu unajua wanasema kwa Biblia si kila mtu anaweza enda mbinguni. Kama 2020 ukiona hiyo chart yetu 2022 tulikuwa na enrollment ya form 4 254, lakini 206 walifaulu kwenda. Na riu tukirika kuri haro-ini ni ati minista wa mathako guku bururi-ini Babu na Mwamba niugite ati ni kwambikite kana ni marikitie kwambika mibango itiganite ya gutigirira ati ni manyita ugeni mbĩtĩka cia gĩtaro kia Afrika cia AFCON, na kuri ugite ati haro itanyi kana iharo iria itanyitwo ukanahuthika na ithiete riu na mbere na gwitigane cia thundo wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire guku akiuria a Kenya metikire kugia na wetereri. Background preparations, this being a joint is very unique. It's a very unique AFCON. 2027 will be a unique one because this will be the very first time ever that AFCON is being hosted by 3 countries. 2 countries have done it before, but this will be a first with 3 countries. And so we are alive to the unique opportunities and challenges of 3 host nations. We have put together a structure just to make sure that we remained aligned, we remained in touch. Last year, Kenya hosted the first tripartite retreat for all the 3 countries, where we agreed on a roadmap. We consult pretty much weekly between myself and my colleague ministers in Uganda and Tanzania. Locally, we are keeping our finger on the pulse of these preparations. The big thing, of course, that is visible to the public is the infrastructure. And I'm glad that we remain on track for the 2 principal venues. The 2 principal venues being Moi Sports Center Kasarani and the new Talanta Sports City. We are very much on track for that. Kasarani is already closed. We closed that on December 15, 2023, and the construction is going on. I visited at the beginning of January, in the first week of January, and I can confirm that the works are on track, are ongoing as per the Gantt chart we have. Aya mahinda mothe ni nawe twacemania na unjite Kariuki wa andu ati ni gukorwo ngitikara ndakirikia gukunjurira maria mari ku thiini ria iriko ya mohoro maina umucwe ne kuhunduka wona ciande wega thaima na ni cio hwaini akumenyithia hota uria bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga tidie thayo.